Poštovani i dragi prijatelji, poštovani Novosađani, dobroveče. U ime Izdavačke kuće Akademska knjiga želim da vas pozdravim i da vam čestitam prvo Dan pobede i Dan Evrope. Hvala vam što ste odlučili da ovo veče podelite sa dva izvanredna sagovornika, sa profesorom Dejanom Jovićem iz Zagreba i novinarom Zoranom Panovićem, koga nije potrebno posebno predstavljati. Hvala našim prijateljima i saradnicima iz knjižare Boulevard Books na organizaciji ovog događaja. Kao izdavač osjećam se veoma počastovano što smo objavili izvanrednu studiju profesora Dejana Jovića Uvod u Jugoslaviju. Profesor Jović je jedan od najcenjenijih, najcitiranijih i najpoštovanijih politikologa i istoričara u ovom delu Evrope. U svojoj knjizi profesor Jović razbija mnogobrojne mitove, pre svega one o socijalističkoj Jugoslaviji, koji su nastali na ideološkom ili nacionalističkom sadržaju. Njegovo tumačenje istorije Jugoslavije, mislim na to, je veoma akribično, kritično, informativno, precizno, jasno. U knjigu Uvod u Jugoslavije smo objavili početkom ove godine, ali je ona već postala obavezna literatura za sve proučavaoce istorije Jugoslavije, odnosno političke istorije Jugoslavije. Međutim, ova knjiga je izvanredno štivo za sve one koji vole da čitaju istoriju, jer profesor Jović zaista ima izvanredan stil, piše izvanrednim stilom. Ja, evo, daću sebi slobodu da kažem da je to praktično književni stil kojim on piše knjige. Večera ćemo od profesora Jovića čuti neka njegova tumačena mnogobrojnih uzroka nastanka i raspada Jugoslavije. Pre toga ja bih samo pročitala kratke biografije oba sagovornika. One su zaista impresivne. Profesor Dejan Jović predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 2013. do 2021. bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Politička misao, a od osnivanja 2018. glavni je urednik Tragova, časopisa za srpske i hrvatske teme. Rođen je u Samoboru, diplomirao je u Zagrebu, magistrirao u Ljubljani i Manchesteru, a doktorirao u Londonu na čuvenom LSE-u. Tako je. Potom je bio stipendista Jean Monnet Fellow u Evropskom naučnom institutu u Firenci, i to 2000. godine. Od 2000. do 2010. radio je na univerzitetu Stirling u Škotskoj, gde je predavao politikologiju i bio osnivač i direktor Centra za istraživanje evropskog susedstva. Od 2009. je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2019. je znanstveni savjetnik u trajnom izboru iz područja politikologije. Bio je glavni analitičar u Uredu predsjednika Republike od 2010. do 2014. godine. Autor je knjiga Jugoslavija, država koja je odumrla, te knjige Rat i mit, politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Uredio i priredio 5 zbornika iz područja politikologije, bio je voditelj odseka za međunarodnu politiku na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti od 2012. do 2016. Redovni je član Evropske akademije nauka i umetnosti te Internacionalne akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik je Savjeta Srpskog narodnog vijeća i predsjednik Upravnog odbora Foruma za vanjsku politiku. Drugi naš sagovornik, Zoran Panović, je diplomirao sociologiju politike na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Novinarstvom se bavi 25 godina, najviše temama politike, društvene fenomenologije i pop kulture. Bio je 8 godina glavni i odgovorni urednik Beogradskog dnevnog lista Danas. Redovni je kolumnista u Nedeljniku.
Predaje novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Na javnom servisu Radio televizije Vojvodine radi autorsku emisiju Presija. U toku je 9. sezona. Večeras ga možete, odnosno sutra odgođeno, pogledati. Danas je snimljen razgovor sa profesorom Dejanom Jovićem. Jedan je od osnivača Demostata i njegov programski direktor. Ja vas sad dalje ne bih davila, već bi reč dala Zoranu da krene da razgovara sa profesorom Jovićem. Dobro večer svima, hvala što ste me pozvali i Dejanu i Bori da govorim. Ja neću govoriti, ja ću samo postaviti pitanja kao novinar, tako da ne bi oduzimao dragoceno vreme za profesora Jovića. Odmah da kažem da, kao novinar, moram da kažem da profesor Jović izuzetno piše. On zaista, to je jedan stil fantastičan, to je kao da čitate jednu veliku, ogromnu kolumnu, a u stvari čitate jednu vrhunsku politikološku i sociološku studiju kao što je ova knjiga. Znači, odmah da se ogradimo, ova knjiga i ovo veče nije lutanje hodnicima jugonostalgije, kako je rekao i novi premijer Vučević u svom ekspozeu, niti je ovo apologija Jugoslavije, niti je ovo satanizacija Jugoslavije, već jedna pokušaj jedne objektivne analize sa nekoliko vrlo provokativnih teza, a koje ćemo u toku razgovora pomenuti. Ali prvo, evo, gospodine Joviću, Jugoslavija je na neki način jedna vrsta tabu teme, ili je proizvod, ili je rezultat rasprava Jugoslavije, ili je mistifikacija, ili demistifikacija. Šta je vama uopšte bio motiv da napišete ovu knjigu sa ovakvim naslovom, koja je već, kada pogledate naslov, sama po sebi kontroverzna, iako ne mora sadržaj da bude kontroverzan? Dobro. Hvala vam prije svega na organiziranju ovog razgovora i na dolasku i na pokazanom interesu za knjigu. Ja bih naravno htio posebno zahvaliti izdavaču, akademskoj knjizi, gospođi Bori Babić, i hvala vama također što ste prihvatili voditi ovaj razgovor. Mi smo mislili nekako da je korisnije da se knjiga predstavi u dijalogu, jer nekad se zna dogoditi da ljudi koji govore o knjizi onda možda govore o nekim drugim dodatnim temama i ne ostavlja se dovoljno prostora samom autoru i posebno samoj knjizi, odnosno sadržaju te knjige. Sad, oko motiva. Ja sam prije 20 godina, gotovo nevjerojatno iz moje lične perspektive, objavio tu knjigu Jugoslavija, država koja je odumrla, koja je kasnije imala i američko izdanje 2009. godine i koje već dosta dugo nema u prodaji. I na neki način moji tadašnji izdavači, srpski i hrvatski, su doživjeli sudbinu Jugoslavije. Ili su se sami ugasili, ili na neki način su pokazali da možda nema nekog komercijalnog interesa dalje za drugim izdanjem. Tako da mi se rešavalo da mi ljudi pitaju kako mogu, gdje mogu nabaviti tu prethodnu knjigu od prije 20 godina. Sad, naravno, laki odgovor bi bio, ok, napravit ćemo drugo izdanje i možda ćemo onda ponuditi tržištu. Posebno mi se činilo, ta pitanja su dolazila od mojih studenata, dakle, i od ljudi koji su rođeni sada već onda kad je ta knjiga objavljena. Dakle, moji studenti su možda rođeni 2003. godine. Dakle, čak i nakon knjige, da ne govorimo nakon socijalizma i nakon Jugoslavije. I odrasli su u situaciji, odnosno u nekom kontekstu u kome se stalno priča o Jugoslaviji, uglavnom sada negativno, ali se relativno malo i dalje istražuje i objavljuje, rekao bih, o Jugoslaviji na našem jeziku. Na neki način paradoksalno je da ja sam 2003. kad sam je objavio tu prvu knjigu o Jugoslaviji, sam rekao da je već do tada objavljeno 100-tinjak knjiga o raspadu Jugoslavije, a na našem jeziku da ih je manje od 5 u tom momentu bilo. Situacija se nije pretjerano promijenila, premda postoje naravno i nove knjige koje sam uzeo u obzir i evaluirao na neki način i u ovoj knjizi izrazio svoj odnos prema novim tezama o tome,
ali mi se činilo da je Jugoslavija tema na kojoj bi se naša akademska zajednica morala istaći, jer je tu, to je naša tema, i mislim da bismo u tome mogli biti globalni predvodnici, dakle, istraživanja tog fenomena koji nije samo naš, jer se danas Jugoslavija i njen raspad i razvoj stavljaju u kontekst Evropske unije, dakle, da li će se ista stvar, bili se ista stvar mogla dogoditi sa Evropskom unijom, i stavljaju se u kontekst potrage za alternativama koje se pojavljuju kako na zapadu, dakle kroz ono što jedan broj naših autora, posebno s ljevice, naziva liberalnim kapitalizmom, a s druge strane na istoku, ono što se recimo ranije nazivalo orijentalna despocija, što se očituje u tome da imate vladara koji se ne silazi sa vlasti 20 godina ili doživotno čak ostaje, koji su popularni i koji održavaju neki red i stabilnost i predstavljaju alternativu zapadu na istoku. I u tom kontekstu je i Jugoslavija, posebno socijalistička, koja je htjela biti neka alternativa i zapadu i istoku, a s druge strane alternativa i nacionalnoj državi, i konceptu nacionalne države i konceptu imperija, dakle, ponovno aktualna. Dakle, postavlja se pitanje možemo li nešto naučiti iz njenog nastanka i nestanka, iz njenog razvoja kao takvog. Također, postjugoslavenske države su još uvijek to, postjugoslavenske, ne sve jednako. Mislim, pretpostavljam da za Sloveniju nema baš previše potrebe da govorimo da je postjugoslavenska, možda čak više ni za Hrvatsku, premda u to nisam sasvim siguran. Utoliko je postjugoslavenska što se zapravo njihovi novi nacionalni identiteti grade nasuprot Jugoslaviji, što se na neki način Jugoslaviju uzima kao tog nekog neprijatelja, neprijateljsko drugo, nasuprot kojem se konstituiraju onda nove države, pri čemu je Jugoslavija lak protivnik jer je nema i jednostavno nema ko da govori u njeno ime i možda čak i nije loše da uzimaju Jugoslaviju kao protivnika, to je bolje nego da jedni druge uzimaju kao protivnike. Ali istovremeno Jugoslavija ima vrlo dugu sjenu i značajno oblikuje način na koji razmišljamo o novim državama. Ona je ostavila mnogo više iza sebe nego što se na prvi pogled čini i nego što se priznaje u krajnjoj liniji. Ona je ostavila iza sebe granice koje je Badinterova komisija priznala kao međunarodno relevantne, pozivajući se na njen ustav iz 1974. godine i ne samo 1974. nego i na ustave ranije od 1946. nadalje u kojima je Jugoslavija definirala svoje republike kao nacionalne države sa pravom na samoodređenje naroda, znači konstituirala je pojam naroda i definirala je ko je narod u okviru socijalističke Jugoslavije, a tko je manjina, kasnije nazvana narodnost, koja nema državni karakter, odnosno nije državotvorna, za razliku od konstitutivnih naroda. I u tom smislu te su granice i dalje aktualne. I mislim, u slučaju Srbije, problem Srbije jednim dijelom je to što se te granice iz socijalističke Jugoslavije sada ne mogu postići, odnosno što se nominalno i dalje ostaje na avnojskim granicama, takozvanim avnojskim, premda Avnoj nije formirao granice, ali je odredio glavne principe koji su kasnije pretočeni u ustavna rješenja i zakonska, ali de facto stanje je nešto drugo. S druge strane, također način na koji se ona raspala iza sebe ostavio čitav niz problema s kojima se te nove države nose, koji su direktno posljedica toga raspada. Dakle, one su, samo da se podsjetimo, recimo, teze Alekse Đilasa, teze Zorana Đinđića, da je Jugoslavija bila nedovršena država. Sad postavlja se iz ove perspektive 30 godina nakon nje pitanje jesu li sadašnje države dovršene ili su i dalje nedovršene. Iako su nedovršene, što im sada točno u tom kontekstu smeta. Ja bih rekao, to su bili moji motivi. Glavni motiv je bio taj da što moji studenti odrasli u tom okruženju u kome je Jugoslavija sve prisutna i neprisutna, jer se o njoj imenom, čak se imenom ne spominje, recimo u Hrvatskoj se govori o bivšoj državi, dakle to je politički nekorektno da se kaže da je Dinamo bio prvak Jugoslavije, nego je bio, doduše rijetko, ali je bio prvak bivše države. Dakle, na neki način to je neka gruba riječ i od nje se odmičemo, ali ona sve prisutna u načinu na koji razmišljamo o novim državama i jedni o drugima. I ja bih zaključio možda ovaj odgovor prvi s tim da, znate, u tim narativima postjugoslavenskim nove te nacionalne elite ili nacionalističke, državotvorne, recimo malo neutralnije elite,
su nekako koristile su metaforu svjetla i mraka. To je jedna biblijska, mislim, između ostaloga metafora, koja podrazumijeva da je bio je mrak u Jugoslaviji, pa smo onda, neko je došao, upalio svjetlo, pa onda sad odjednom je svjetlo, i u odnosu na ovo prethodno, znači to je neko radikalno drugčije stanje. Međutim, povijest ne poznaje prekidače. Dakle, povijest ne može se prekinuti i zaboraviti i postati irelevantna, nego zapravo tu imamo više onaj prekidač koji ima onaj gumb, pa se može to svjetlo ili mrak regulisati ovako ili onako. Dakle, mi ne možemo ono što je bilo do 90. jednostavno zanemariti i isključiti prekidačem. Jedna odlična knjiga, sada nedavno objavljena ili ovih dana, Todora Kuljića, koja govori o autobiografijama, zapravo počiva na ideji da mnogi ljudi sada, nakon 90. kao da imaju drugi život. To znači, pišu biografije, lične autobiografije, kao da prethodno nije bilo ništa. Dakle, ne piše niko od njih, bio sam član komunističke partije, radio sam kao sekretar u ovom komitetu za narodnu obranu ili sam bio neki omladinski funkcioner ili nešto. Toga nema u našim ličnim autobiografijama, nego naše lične autobiografije isto tako kao da počinju od 90. premda ljudi imaju po 60, 50, 60 godina, 70, možda više, ali kao da je sve ovo prethodno irelevantno. Meni se čini da takav način razmišljanja jednostavno i analize nije ispravan i nije koristan i predstavlja jednu vrstu nasilja nad ličnim identitetima i kolektivnim identitetima. U istom tom smislu je naravno Jugoslavija post-otomanska i post-habsburška, odnosno post-austro-ugarska tvorevina koja je mnogo toga naslijedila od imperija i nikako se nije mogla riješiti tog načina razmišljanja kako su ti pojedini narodi ili u svom prednarodnom obliku sebe vidjeli u doba imperija. Tako da mi se čini da je ta Jugoslavija i dalje prilično relevantna. Da li će biti u budućnosti, to sad naravno jako ovisi o daljnjem razvoju događaja i globalno i na samom terenu u postjugoslavenskim zemljama. Da, profesore, vi ste rekli za bivša država kao jedan eufemizam. Eufemizama je više region ili, ne znam, Tin Đuda kaže Jugosfera, ali ono što je interesantno, prva vaša provokatna teza je, ako ne računamo Miloševića provizorijum SR Jugoslavije koji je imao to ime Jugoslavija, ali nije bio nikakva Jugoslavija, obično se smatra da postoje dve Jugoslavije, ona monarhistička, ona prva i ova druga socijalistička, ali vi u stvari kažete da postoje najmanje 4 Jugoslavije, ne računajući ovu Miloševićevu. Koje su to 4 Jugoslavije? Prvo, mislim, Jugoslavija je više nego što je bila država, je bila projekt i eksperiment i bila je zamišljaj. Bila je vizija i različiti Jugoslaveni su je različito definirali. Bilo je uvijek paralelno više tih Jugoslavija. Problem Jugoslavije je bio jednim dijelom što su bile prilično isključive jedna prema drugoj. Tako da smo mi završili zapravo čak i u 80-ima sa tim narativom da nije baš svaka Jugoslavija dopustiva, niti poželjna, nego samo naša Jugoslavija. Dakle, samo ona Jugoslavija kako mi hoćemo, a ova Jugoslavija kako može drugi zamišljaju u toj Jugoslaviji ili nije Jugoslavija, nego je neka velika Srbija ili nekakva antisrpska zavjera ili ne znam što drugo. A samo je naša Jugoslavija vrijedna pažnje i obrane na neki način. Dakle, mi smo imali naravno paralelne Jugoslavije. To je normalno, to je, mislim, svaku državu njeni stanovnici i državljani različito vide i zamišljaju, počeši od granica, dakle, da li su te granice pravedne ili nisu, da li uključuju sve ljude koji pripadaju kolektivnom mi i isključuju sve one koji pripadaju kolektivnom drugom, dakle da li su te granice tu pravedne, onda naravno i po karakteru sistema koji postoji u određenoj državi. I naravno i za prethodne državne formacije prije Jugoslavije postoji dosta nostalgije ili nekih zamišljanja koje možda nisu utemeljene uvijek na činjenicama, nego na, recimo, percepcijama, rekao bih. Dakle, kada počinje srpska državnost, kada počinje makedonska državnost, da li su Makedonci od antičkog vremena ili su
došli u 7. stoljeću, što je za neke Makedonce prekasno, jer već ako su došli u 7. stoljeću, tu su već prethodno bili Grci i Albanci, prema tome smo mi došljaci na tuđoj zemlji, znači mi nismo Slaveni, nego smo onda antički Makedonci i mislim, to se događa i nakon Jugoslavije. Ta zamišljenja naših nacionalnih država su različite. Naravno, tu se poziva na Benedikta Andersona koji je naravno govorio o naciji kao zamišljenoj zajednici. Država je isto tako u velikoj mjeri zamišljena zajednica. Ova 4 koncepta, ja sam to spominjao već u svojoj prvoj knjizi, samo da kažem da sam se odlučio ipak pisati na neki način novu knjigu, tako da koristim ono što sam u međuvremenu pisao kroz razne druge članke, nekad objavljene samo na engleskom jeziku i stoga vrlo slabo dostupne, najčešće zaključane na ovim raznim akademskim portalima, koje sam osuvremenio i sklopio u jednu cjelinu, plus još dodao dodatne novo napisana dodatna poglavlja nastala na istraživanjima arhiva koji su sad otvoreni. Nakon 30 godina je već i 94. sada otvorena. Dakle, nema čak i najkonzervativniji istoričari smatraju da je dovoljna vremenska distanca. Čak i, iako mi politolozi nismo baš sigurni da je vremenska distanca korisna uvijek. Dakle, ali ja bih rekao da je ta ideja o 4 Jugoslavije utemeljena na 4 različite vizije Jugoslavije. Prva je ona između 1918. i rekao bih negdje možda 1934. Naš prijatelj Dejan Đokić, autor akademske knjige, kaže da je zapravo samo ta Jugoslavija, samo u 5 godina njena postojanja, zapravo htjela kreirati jugoslavensku naciju. A to je od 29. do 34. Znači, i možda čak i pretjerano reći da je od 18. to pokušala, jer se zemlja još uvijek zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, u njenom imenu je bila kontradikcija sa namjerom da se formira jugoslavenski narod, odnosno jugoslavenska nacija. Ali od 29. do 34. Đokić kaže, to je jedini period kada ona to stvarno pokušavala, kad je pokušavala biti naciotvorna država. Jer, kao što znate, postoji državotvorna nacija, ali postoji naciotvorna država. Onda imamo taj drugi koncept, kojega karakterizira formiranje Banovine Hrvatske 1939. godine, to je sporazumska Jugoslavija, u kojoj se dozvoljava država u državi. Dakle, odustaje se od ideje da je to jedna nacija, nego se daje velika autonomija Hrvatskoj, prilično paradoksalno iz pozicije današnjih interpretatora srpske istorije, koji su jako zaljubljeni u Karađorđeviće, koji su međutim ukinuli Srbiju, mislim, a onda kasnije formirali Hrvatsku u okviru te Jugoslavije, u nekom pokušaju sporazuma. Đokić kaže, polemizirajući s Ivom Bancem, da je netočno smatrati Jugoslaviju zemljom u kojoj su bili neprekidni konflikti Srba i Hrvata. On kaže, bili su konflikti, ali su bili neprekidni pokušaj stvaranja kompromisa. Od samog početka do kraja je bila, to je istorija pokušaja stvaranja kompromisa, između ostaloga, ne samo konflikta. I ti kompromisi su držali vodu neko vrijeme i pitanje je da nije bilo Drugog svjetskog rata, za koji ne treba kriviti Jugoslovene ni na koji način, da li bi taj koncept sporazumske Jugoslavije možda bio rješenje za tu Jugoslaviju, barem za jedno duže vremensko razdoblje. I onda imamo tu revoluciju koja stvara takozvanu drugu Jugoslaviju, u kojoj imamo isto 2 različita zamišljenja Jugoslavije. Jedna je taj socijalističko jugoslovenstvo, koje se promovira od 45. do, rekao bih, negdje 66. 62. do 67. taj neki period između, u kome se ipak pokušava napraviti jedna zemlja u koja se temelji na principu nacionalno po formi, socijalističko po sadržaju. Dakle, postoje republike, sve republike dobivaju status koja je bila Banovina Hrvatska, sve postaju nacionalne države i još se povisuju od Banovine u nacionalnu državu republike. U Ustavu Srbije iz 1947. jasno piše da je Srbija narodna država srpskog naroda i drugih koji žive u Srbiji. Dakle, eksplicitno se daje status koja ima pravo na suverenost i samo opredjeljenje do odcjepljenja. Znači, to nije samo Hrvatska sad, nego i Srbija. Tito zapravo ponovno obnavlja Srbiju. Mislim, iz današnje perspektive je prilično paradoksalno, ne u onim granicama u kojima je ona ušla u Jugoslaviju, u različitim granicama, ali je obnavlja kao političku jedinicu. Međutim, onda imamo taj 4. zadnji koncept Jugoslavije, gdje se ta parola nacionalno po formi, socijalističko po sadržaju obrće praktički, tako da je socijalističko po formi, a nacionalno po sadržaju. I mi zapravo imamo pretvaranje u tom 4. modelu Jugoslavije u zemlju koja je zapravo samoupravna interesna zajednica, u kojoj se narodi i narodnosti dogovaraju, u kojoj postoji mogućnost veta, u kojem se traži konsenzus
i gdje se Jugoslavija zapravo zamišlja kao neki eksperiment koji više nije niti nacionalna država, niti imperij, nego nešto između, što bi se reklo, iz onog filma, nešto između, jel sjećate se tog odličnog zapravo filma, mislim da su to negdje kasne 80, srednje 80. godine otprilike, u kojima se, gdje Jugoslavija stvarno više liči na sadašnju Europsku uniju nego na nacionalnu državu. I u tom četvrtom konceptu to je isto bilo prilično originalno i može se reći da je isto neko vrijeme funkcioniralo i da opet nije bilo međunarodnih okolnosti i naravno da nije ta cijela Jugoslavija bila toliko mnogo zapravo zasnovana na jednom eksperimentu, jel, da je bila više država nego što je bila eksperiment i projekt. Opet je pitanje kako bi se stvari razvijele u nekoj sljedećoj generaciji. Sad, naravno, naši kolege pravnici osporavaju uopće da postoje i dvije Jugoslavije, jer smatraju da postoji pravni kontinuitet od 18. do 90. da nigdje nema vakuma, da je čak recimo i socijalistička Jugoslavija legalni pravni nasljednik Kraljevine Jugoslavije kroz sporazum Tito-Šubošić i kroz namjesništvo. Dakle, tu nije moguće čak govoriti niti o dvije Jugoslavije. A naravno ima onih koji govore o tri Jugoslavije zato što računaju prvu, drugu i Miloševićevu, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dakle, koliko ima Jugoslavija, to je isto pitanje i koliko ima Srbija u krajnjoj liniji. Đokić kaže, Srbija nikad nije bila jedna, zato u riječima srpske himne ima srpske zemlje, srpski rod, srpske zemlje, jer je uvijek bilo pitanje šta je sa srpskim vojvodstvom, šta je sa Srbima izvan Srbije, dakle u Bosni i Hercegovini, prije svega, osim toga danas koliko ima Srbije, imamo srpsku i Srbiju. Imamo na neki način više od jedne Srbije u krajnjoj liniji, ali to je stvar za mišljenja. 6 republika, ali postoje one fraze da je bila u stvari 7 republika, da je JNA bila ipak jedna vrsta republike i da se postavilo kao urgentno pitanje, logično upravo 7. republika, da je to pitanje postalo dramatično. Ali vi kažete, profesore, opet jednu provokatnu tezu da je Jugoslavija sa svojim ideološkim sistemom upravo dovela do bizarnog ishoda, da je dovela do kraja onu tezu marksističku o odumiranju države, da je ona država koja je baš odumrla, je li tako? Pa da, mislim, to je jako dobro za naslov knjige i za tezu, jer je u velikoj mjeri originalno i donijelo mi doktorat i mislim, nije mi žao zbog toga, ne, i da pače, mislim da i današnje perspektive i dalje drži vodu, jel? Ali, ja bih htio ipak reći jednu stvar, dakle, gledajte, smisao socijalizma nije država, inače bi se zvao etatizam, ali zvao se socijalizam. Smisao socijalizma je društvo. I smisao socijalizma nije da očuva status quo, niti da ga predstavi, na primjer, kroz izbore na kojima se biraju predstavnici. Zašto u socijalizmu nema demokratskih izbora, onako kako danas definiramo, stavljamo navodnike demokratske, jer su oni smatraju da su to najdemokratski izbori, najdemokratski sistem. Tito je to direktor rekao u razgovoru s američkim novinarima 50. godina, vi imate svoju demokratiju, mi imamo svoju, vidjet ćemo mi mislimo koja je uspješnija, mi mislimo da vaša demokratija znači da ljudi svake 4 godine mogu birati između istog i imaju isto i nemaju izbora nikakvoga. Naša demokratija podrazumijeva spuštanje stvarne vlasti kroz samoupravljanje do radnog čovjeka prije svega i onda građanina ili radnog naroda, ta fraza se prilično koristila. Ali svakako smisao socijalizma nije bio da predstavi stanje kakvo jest i da ga očuva, nego da konstruira društvo, dakle kroz viziju komunističke partije kao avangarde, koja ima legitimitet veći nego narodni predstavnici, kako bi ga promijenila. Dakle, smisao socijalizma nije u tome da formira i očuva državu. U krajnjoj liniji to proizlazi iz Engelsove teze o odumiranju države, jer je na državu se gleda kao na instrument vlasti vladajuće klase. Jednoga momenta kad ti vladajuće klasa više neće biti potrebe da klasa instrumentalizira državu kao svoj aparat vlasti, i u tom smislu je budućnost država neizvjesna. Naravno, internacionalistički koncept
koji je inače relativizirao narodni suverenitet i suverenitet država, ne toliko narodni koliko državni suverenitet, pa je govorio o ograničenom suverenitetu, Brežnjevljeva doktrina, je bila sasvim u skladu sa tom vizijom svijeta koji će jednoga dana, gdje država više neće biti veoma važne. Ja mislim da je to jedna hiperoptimistička bila procjena o tome da, iako je i sam Tito priznao da je možda krivo interpretirana povremeno, on je rekao država treba odumrijeti, ali to ne znači da je treba ubiti sad odmah, mislim, dakle to je proces, ali taj proces podrazumijeva zapravo da država nije u centru. I ja mislim takvo jedno relativiziranje uloge države je onda otežavalo da se država formira kao akter za sebe i na neki način je dovodilo onda u pitanje njene funkcije. Samo da se razumijemo, jedan broj ljudi meni prigovara i u polemikama koje sam vodio nakon prve knjige da se to odnosi samo na Jugoslaviju koja je odumrla, a da se republike nisu odumrle, nego da upravo obrnuto su one u Jugoslaviji jačale. To je djelomično točno, ali samo djelomično. Zato što se s raspadom Jugoslavije raspadaju njene republike. Hrvatska se raspala po istim osnovama po kojima je Jugoslavija i nije mogla uspostaviti vlast bez sile i bez međunarodne podrške za tu silu. I bez diplomatskih sporazuma kao što je Erdutski sporazum koji ju reintegrirao izvana. Srbija se raspala s raspadom Jugoslavije i do dana današnjeg nije integrisana zato što nije bilo takve volje niti sile. Niti je bila realno moguća takva sila protiv Amerike, a nije bilo ni volje od strane Zapada da ju reintegriše. Bosna se raspala. Ali raspali su se i gradovi u tim državama. Mostar, na primjer, se raspao. Mislim, i sela, gdje god su bila multietnička. Raspali su se porodice, raspali su se ljudi u krajnjoj liniji, koji više nisu mogli biti ono što su bili, nego im je nasilno onemogućeno da budu, na primjer, Jugoslaveni, koji je bilo 5,6% 81. najviše u Vojvodini i u Hrvatskoj, 8,2% od ukupnog broja. Samo da vam kažem, u Hrvatskoj je tad bilo više Jugoslavena nego što danas ima svih manjina u Hrvatskoj zajedno. Dakle, to nije baš bilo tako beznačajan broj ljudi. Dakle, meni se čini da je taj koncept bio hiperoptimističan i da je Jugoslavija u tom smislu sama sebi naštetila. Nije sasvim slučajno, naštetila se je na način da je recimo vjerovala građanima kroz koncept opće narodne obrane i društvene samozaštite. Na kraju smo vidjeli da je taj koncept jako pomogao stvaranju antijugoslavenskih paravojnih i drugih paradržavnih struktura. I osim toga, ona je onemogućavala koncept jugoslovenstva, smatrala ga je politički sumnjivim i neprihvatljivim. Jugosloveni su bili tretirani kako su danas tretirani ostali u Bosni i Hercegovini, znači bili su manje i od naroda i od narodnosti i od manjina. Dakle, nikad nijedan član jugoslovenske nacije etničke samoproglašene nije postao član predsjedništva SFRJ, na primjer. Bio je recimo Albanac predsjednik Jugoslavije i bio je Srbin predsjednik Hrvatske. Sve je to bilo moguće, ali recimo u toj kategoriji ona je smatrala da nije smisao Jugoslavije da stvara jugoslavensku naciju. I u krajnjoj liniji mene ne iznenađuje stoga da se recimo separatisti pozivaju na Ustav. Mislim, to je, kako bi rekao, kontraintuitivno za svaku državu zapadnog tipa, gdje Ustav sprečava raspad države kao takav. Ili ako ga dozvoljava, bar sprečava onda građanski rat koji bi nastao iz osnove toga. Ali ovdje imamo ljude danas koji se pozivaju na sam Ustav, da je Ustav omogućio njima prava, a ne prava onima koji su htjeli očuvanje ili integraciju Jugoslavije. Da, isto je, na primjer, Kosovska Mitrovica je grad koji se raspao, ali ja se sjećam kao malog su me vodili da gledam finale Kupa Jugoslavije u fudbalu, to se zove Kup Mašala Tita, gde su igrali Rijeka i Trepča iz Kosovske Mitrovice. I zaista, gde bi se ta dva kluba ikada srela i da li će se ikada sresti, jer da nije bilo te zemlje, to zaista sad deluje kao nešto nadrealno. Rijeka, Trepča, utakmica i to na tom nivou. Ali kada pogledamo realno, ja sam radio neko istraživanje poznih 70. godina na zapadu je bila jako popularne spekulacije, Jugoslavija posle Tita i čak su počeli da se crtaju i mape. Newsweek je, na primjer, objavio jednu mapu i obično se govorilo da zapadne republike će ići na zapad, a ovo ostalo nije bilo neke jasne vizije. Na kraju je tako ispalo.
zapadne republike su otišle na zapad, ovo ostalo je ostalo u nekom limbu ili ne znam, Open Balkanu ili u nekom ne znam čemu, tako da tu i nije bilo nekih iznenađenja, ili jeste? Mali je broj ljudi bio koji je predviđao raspad Jugoslavije i koji je priželjkivao raspad Jugoslavije, bih čak rekao. To je možda malo kontroverzno da kažem, jer taj se broj povećavao zahvaljujući samim Jugoslavenima i njihovim političarima koji su odustajali od Jugoslavije, rekao bih, kada i drugi nisu. A zapravo, ako malo pogledate i javno mnijenje u tim jugoslavenskim državama i akademsku zajednicu, također je bio relativno mali broj ljudi koji je mislio da će se Jugoslavija raspasti. Taj raspad države, to je kao ona španjolska inkvizicija. Dakle, nobody expects a Spanish Inquisition. Dakle, ali ona dođe na neki način. Jel? Dakle, to. I tako da je bilo je naravno ljudi, ali ja se sjećam jednog politološkog skupa 89. u Zagrebu, Jugoslavenske politološke asocijacije, gdje je podijeljen upitnik, 42 profesora su odgovarali i kolega moji na to pitanje. Jedan samo od njih je rekao da će se Jugoslavija raspasti 89. godine. Dakle, vrlo mali broj ljudi. Ako malo pogledamo, da, ne znam, možda Zdravko Tomac, nemam pojma. Ako malo pogledamo javno mnijenje u Jugoslaviji, jel, mi zapravo imamo čak i u Hrvatskoj, ja to često citiram i sad ljudi ne vole da citiram podatke iz socioloških i politoloških istraživanja, ali recimo u martu 90. godine je bilo jedno ogromno istraživanje, a paske to je moment anarhije, dakle više se niko ne plaši, represija vlasti, anketa je anonimna i dobro metodološki obrađena i objavljena, osim toga u knjizi Hrvatska u izborima 90. godine, gdje se građane Hrvatske pita što priželjkujete kao poželja, što bi bio najbolje rješenje za jugoslovensku krizu koja sad tu postoji. Najveći broj ljudi kaže pretvaranje Jugoslavije u konfederaciju. Sad to možete čitati ili kao želja za raspadom, pa onda za povezivanjem, što je osim toga ušlo i u pitanje, referendumsko pitanje iz maja 1991. gdje je bila konfederacija spomenuta direktno. 11% je reklo nezavisna Hrvatska bez obzira na sve ostalo. A isti taj postotak je rekao ukidanje republika i pokrajina kao rješenje jugoslavenske krize. Ovi drugi su uglavnom bili Srbi. Ovi prvi su sigurno bili Hrvati. Dakle, tu nema neke velike dileme. Nijedan Srbin iz tog istraživanja je rekao nezavisna Hrvatska. Toga nema. Ne. Ali ipak postoji jedan prostor čak i u Hrvatskoj, koja je ključna zemlja za raspad Jugoslavije. Priznanje Hrvatske je dovelo do priznanja sviju drugih. Slovenija možda nikad ne bi bila priznata da nije bilo Hrvatske, odnosno Vukovara, konkretno u 11. mjesecu 1991. koji je jedan od dva ključna događaja za raspad Jugoslavije, na kojemu se čak i oni tvrdokorni realisti na zapadu, kao Helmut Kohl i George Bush i John Major, dakle ključni akteri, gdje oni se postavljaju pitanje, gledaj, jeste da je James Baker njima rekao mi želimo ujedinjenu i demokratsku Jugoslaviju, jeste da su oni rekli baš mi briga šta vi hoćete, jer smo se inatili tada kao što se inatimo i sada i baš nas briga što neko drugi govori o tome, promijenit će oni stav kao što i jesu u krajnjoj liniji promijenili stav, neće oni dugo ostati na toj poziciji, ali ovdje se dešava o tome da je Jugoslavija nesposobna, a možda i da ne želi uspostaviti red i mir na svome tlu i u tom smislu postaje opasnost sebi i drugima i granatira svoje građane umjesto da ih štiti. Zna da se ilegalno uvozi oružje, ali to dopušta, snima, ali ništa ne čini. I još gore, njeni oficiri, njena tajna služba, njeni pripadnici njene vladajuće partije sada odjednom postaju anti-Jugosloveni, ratuju protiv Jugoslavije, ratuju protiv jednih drugih. Napunili su vojske, od najboljih drugova postali su najbolji neprijatelji. Kako možemo biti Jugosloveni kad oni više nisu? Ali ključni događaj pre toga i drugi koji je ključno odredio taj promjenu odnosa Zapada prema opstanku Jugoslavije, bila je odluka predsjedništva SFRJ iz jula 1991. da se JNA povuče iz Slovenije. To niko nije tražio. Europska unija je uspješno zaustavila rat protiv Slovenije. JNA je uspješno osvojila granice u 48 sati sa relativno malim gubicima u Sloveniji. I Europska unija je zamrznula deklaraciju o nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, rekavši nećemo vas priznati nikada. Morate sjesti za pregovarački stol. Niko nije priznao Sloveniju ni Hrvatsku, ni 25. juna, ni 25. jula, ni augusta, ni septembra, ni oktobra. U novembru se stvar promijenila s Vukovarom.
ali niko nije priznao i možda niko ne bi priznao da nije bilo tog Vukovara i te odluke. Ta odluka je bila da se JNA povuče iz Slovenije. Šta je to moglo značiti Zapadu? Moglo je značiti Jugoslovenija odustaje od Jugoslavije. I kako mi možemo biti veći Jugosloveni od Jugoslovena? Dakle, to je bila naša odluka i ta odluka je promijenila stav Zapada prema krizi u Jugoslaviji. Naravno, ja time ne amnestiram niti na bilo koji način umanjujem odgovornost drugih. Ona je u velikoj mjeri indirektna i ja se u knjizi osvrćem, na primjer, na ujedinjenje Njemačke kao važan moment. Naravno, da sam ja Njemac, rekao bi ujedinjenje Njemačke je fantastično. Mislim, i Njemci ne bi trebali voditi računa o Jugoslavenima kad se ujedinjuju ili ne ujedinjuju. To je iluzija. Ali činjenica da vi zapravo kažete da jedna zemlja, istočna Njemačka, može nestati na temelju toga što smo mi jedan narod pa treba da imamo jednu državu. Obe te poruke su se ovdje čule. Ako može istočna Njemačka, može onda svaka. A ako smo mi jedan narod, onda i mi Albanci smo jedan narod. I mi Srbi smo jedan narod. I mi Hrvati smo jedan narod. Znači, zašto isti princip koji važi za Njemačku ne bi važio ovdje? Da li je Njemačka time razbila Jugoslaviju? Ja znam da Mihael Martens sada piše knjigu o Njemačkoj 1991. na temelju dokumenata. Ima 17 važnih dokumenata u arhivu, od kojih su 3 još uvijek klasificirane i on ih pokušava sudskim putem deklasificirati pa da vidimo te dokumente. Ali se pokazuje da zapravo oni gube vjeru u sposobnost Jugoslavije kao države. I to je zapravo bilo jedna vrsta odpriznavanja Jugoslavije. Pri čemu je priznavanje Hrvatske imalo ključni značaj i došlo je kao po 3 uslova. Sad ne idemo dalje u to. Jedan uslov je bio da Hrvatska sklopi mir sa JNA, što je Hrvatska napravila, 2. januara 1992. potpisala mir sa JNA. Zemlje u rat, nećemo priznat Hrvatsku koja će biti isti problem kao Jugoslavija. Priznat ćemo je samo ako obeća mir. Drugo, ako Hrvatska pristane da 25% njene teritorije, tamo gdje žive Srbi, bude de facto izvan Hrvatske, a de jure u Hrvatskoj. Znači ono što je 1244 rezolucija za Kosovo, to je isprobano u tom modelu i Hrvatska je na to pristala, na UNPROFOR. I treće, ako Hrvatska promeni svoj ustavni zakon i da teritorijalnu autonomiju za Srbe iz Hrvatske kao forma kompromisa i zaštite, što je Hrvatska također pristala promjenom, odnosno donošenjem ustavnog zakona u kojima je osnovala Kotareve, Glina i Knin. Druga stvar je što su razni radikali koji su mislili da mogu napraviti državu u Kninu i Vukovaru, smatrali da im je to premalo i da ne dolazi apsolutno nikakav obzir, nikakva autonomija u Hrvatskoj i prema tome su odbili bilo kakav kompromis u tom smislu. U tom smislu je na njima također velika odgovornost i mislim da je vrijeme sada da malo samokritički, sa srpske strane samokritički, posebne strane Srba u Hrvatskoj, razmotrimo odgovornost za takve postupke. Profesore, te 2 Jugoslavije koje smo govorili, u stvari 4, 2 po 2, obično se vezuju za svoje tvorce, ali ovdje ima neki običaj da se hvalimo nekim pobjedama, ali da se ignorišu takozvani vrhovni komandanti, pa je pobjeda 1918. ali je uvijek praćena bila ignorisanjem Aleksandra Karađorđevića zbog njegovog opsesije stvaranja Jugoslavije, kao što je danas dan pobjede, tako se isto ignoriše i jugoslovenska vojska u smislu da je njom komandovao Josip Broz Tito, ali vi se upravo tim Titom bavite na jedan, to je isto jedna provokatna teza, vi ste napravili jedan vrlo metodološki neobičan potez, istraživali ste jednu polugu kulta ličnosti, a to je pisma koji su građani Jugoslavije upućivali Titu i na osnovu njih ste izveli zaključak faktički da Tito i nije baš toliko u određenim godinama poznijim vladao Jugoslavijom kao što se misli da je vladao, da na kraju čak dolazimo i posle Titove smrti u jednu situaciju da Jugoslavijom vlada jedna čudna koalicija Nikole Ljubičića i Staneta Dolanca, što je bila ovako jedna poluga prilično neobična. Kad je Tito izgubio vlast faktički? Ovako, gledajte, Tito je beskrajno zanimljiva ličnost. Ja sam proveo mnogo vremena u njegovom arhivu, na njegovim papirima, sad već prije 15 godina otprilike, i ovo je na neki način rezultat, barem djelomičan, nije dovoljan, jer sam puno više prikupio nego što sam
u ovoj knjizi pokazao, možda jednoga dana ću se pozabaviti detaljnije malo s njim. Ja mislim možda da prvo Tita treba čitati prije svega. Dakle, ovo cijelo jedno poglavlje, njegovi pogledi na samoupravljanje, ljudi ga interpretiraju, a zapravo, kako rekao, ne čitaju baš šta je on stvarno govorio. On je stvorio se u Jugoslaviji, ja bih rekao, naročito u 70. godinama. Taj, ne bih rekao toliko kult ličnosti, koliko jedna situacija obogotvorenja Tita. On je postao jedna vrsta nestvarnog lika, kao da nije čovjek na zemlji, nego on je neko božanstvo. Te posjete Kini i Sjevernoj Koreji su tome doprinijele. Kad sam on vratio ovdje, to se moglo vidjeti da je bilo imitiranja tog posjeta i svega ostaloga. Ali to je bio, ja mislim, to je bio rezultat želje svih drugih aktera, Republika, pokrajina, vojske, policije, državnog aparata, da ga izgura iz političke sfere i prebaci u sferu božanstva. Dakle, da ga učini iznimkom koja ne pripada sistemu. To je jedna imperijalna pozicija, jedna pozicija koju ima obično car ili sultan. Dakle, on nije dio sistema, nego iznad sistema. Na njega se zakoni ne odnose. Na njega se ne odnose pravila kao na obične sve ljude i smrtnike. Kad je on umro, onda naravno se otkrilo da ne znam se točno da li on ima platu ili nema, njegova žena ne može naslijediti njegovu imovinu. Znači, postoje posebni zakoni o njemu, kao da se na njega ništa ne odnosi u tom zakonskom smislu. To je bio pokušaj umanjivanja njegove stvarne političke uloge i moći. Ja u ovim pismima, dakle u poglavlju koje se bavi time, kojih je bilo od 53. do 64. 411.000 koje je on primio i koje je lično čitao. O tome postoji dokaz jer je pisao komentare na njima i odluke povremeno oko toga. Ja zapravo tu vidim jednu borbu između Tita i sistema kojega je on sam stvorio. Znate, u teorijama društvenih nauka, sada ne ulazim suviše daleko, u tom, ljudi koji su to studirali znaju, postoji ta dihotomija između aktera i strukture, između aktera, pojedinca i institucija sistema. I čak i ako vi stvorite sistem, s vremenom taj sistem želi da bude nezavisan i da funkcioniše kao sistem. I akter koji ga stvara se tome protivi. To postoji ova teza o stabilokratiji, ali svaka stabilokratija je destabilizirajuća, jer narušava sistem. Mislim, nećemo ići u sadašnje vrijeme. Dakle, isto političkog aktera koji negira svoju partiju, koji ju ponižava, koji negira trajanje dnevnika, koji televizijsko, za njega se ne odnose zakon, čitav niz stvari. Dakle, to je tipično. Mislim, to je tipično i za Erdogana koji je razbijao sistem dok ga nije razbio, za Putina koji je došao iz sistema pa ga je kontrolirao jer je samo mogao iz sistema, Jelcin ga nije mogao kontrolirati, tako dalje. Dakle, mi tu imamo jednu dihotomiju. Sad, šta se tu dešava u tim pismima? Tito vodi antibirokratsku revoluciju, permanentnu, iako je tako naravno ne naziva. A to znači, on kaže, ja plus narod protiv sistema, protiv birokratije, protiv ovih koji ne razumiju narod, koji su tu smetnja socijalizmu, a narod kaže jedino si ti taj koji nas razumiješ, jer ovi stvarno, ako nemamo, možemo se samo tebi žaliti, jer mi samo u tebe vjerujemo, u sistem ne vjerujemo. Ta pisma, ja citiram ovdje, su ekstremno kritična prema sistemu. Oni kažu korupcija je ogromna, ovi politički birokrate su grozni, negiraju nam pravo da se izjasnimo kao Jugoslaveni ili šta već hoćemo. Kradu, varaju, užasno je sve i druže Tito, da li ti to znaš ili ne znaš, a jedan od njih, Dragomir Katić iz Kraljeva, kojega ovdje citiram, mu piše pismo u kome kaže ko je zato druže Tito kriv što ja ne mogu dobiti posao, a kvalificiran sam i dobar sam socijalistički mladić, imam 27 godina, završio sam ekonomiju, još sam invalid, prijavio sam se na 100 natječaja, ne mogu dobiti posao jer sam kritikovao nekoga u svojoj općini. I Tito mu na to kaže, dođi ti sutra u 5, poslat ću ti ja vozilo da mi razgovaramo. I postoji transkript tog razgovora Tita i Dragomira Katića, kojeg ja cijelog donosim ovdje u ovoj knjizi. I Tito kaže na kraju tog razgovora, mene vi lično ne interesujete, mene interesuje sistem jer ja imam dojam da oni mene ne slušaju, da ja nemam uvida u to i da me lažu i varaju. I o tome je i javno govorio, 62. u Splitu je rekao, ja mislim oni to mene ne slušaju više ništa. Tito pokušava njega zaposliti. I to traje 750 dana da on njega zaposli i ne uspijeva.
Prvo piše predsjedniku Srpske partije Radosavljeviću, onda njegov šef kabineta piše ovima. I u međuvremenu Dragomir Katić mu piše još 5 pisama, sve smo ih naveli ovdje, koje su sve jedno kritičnije od drugih. I kaže, evo, jesam ti ja rekao da ti ne možeš, još mi je gore, sad su čuli da sam bio kod tebe, još mi više, sad je grozno, sve mi smo vrata zatvorena. I onda kaže u jednom momentu, ja ću sada idem u Vijetnam da se borim za socijalizam, jer ovdje nema socijalizma, ništa. I sad Tito to više ne čitaš, ovi njegovi iz ureda kažu, pa dobro. I na kraju oni, više Marko Vrhunec, novi šef kabineta Tita, Tito kaže, slušajte, piše Latinki Perović, 69. Slušajte, drugarica Latinka, ovaj drug piše već mnogo, drug Tito ga lično primio, njegov problem se ne rešava, molim vas rešite taj problem. Latinka ga zapošljava u općini Kraljevo. Dakle, i onda on piše zadnje pismo, što je fantastično, gdje kaže, druže Tito, hvala ti mnogo, znao sam, verovao sam u tebe, meni se vratila vera u socijalizam i u Jugoslaviju. Dakle, rešio sam svoj problem, drugo me ne interesuje, sistem je dobar na kraju, znači sve je u redu kada ja rešim svoj problem. Sad, zašto sam to napomenuo? Zato što taj model je smetao cijelom sistemu. Znači, ovi svi ostali kažu, pa dobro, čekaj malo, mislim, ovaj narod piše Tito, on nas pritišće, smjenjuje nas okolo, vređa nas okolo, ali mi nešto napravimo da njega sprečimo da on ima taj pristup pismima. I onda oni odluče 64. neće više Tito dobivati pisma, nego samo informacije. Kažu, ti imaš 70 godina, ne trebaš se ti zamarati sa time, ti ideš po nesvrstanim zemljama, nemamo vremena, mi ćemo to preuzeti i oni njemu... 75. mu ukidaju čovjeka koji otvara pisma i sva pisma automatski forwardiraju Stani Dolancu, jer kao drug Stane Dolanc je preuzeo sada to, on se bavi tim narodom i ostalim. Tito, međutim, u toj situaciji gubi od sistema. Sistem njega počinje tretirati kao jedinstvenu iznimku, ali iznimku koja se ne smije više ponoviti. I oni, na primjer, svaki put kad donesu novi ustav, dakle 53. 63. 74. oni ga donose kad Titu ističe drugi mandat. Dakle, iako već i on 63. piše u ustavu da on može biti doživotno, ali opet oni donesu ustave. Svako to donošenje ustava je zapravo trgovina između Tita i sistema. Da oni njemu kaže, mi ćemo tebi produžiti mandat, stavit ćemo član 333 ili koji je već u ustav, da ti možeš biti biran, ne da mu garantiraju, nego može biti biran za predsjednika bez ograničenja trajanja mandata, ali ti moraš prepustiti vlast stvarnu republikama i pokrajinama, jer mi mislimo da sistem mora funkcionisati kao takav. On na to pristaje nevoljko, ali pristaje, između ostalog i zbog toga što je svjestan svojih godina i što traži nasljednika. I što istinski vjeruje da nakon njega bi možda bilo dobro da postoji konsenzualni model odlučivanja, da se niko ne osjeća ugroženim. Ono što oni ključno rade, to je, oni govore poslije Tito, ali misle nikad više thank you very much. Ne dolazi u obzir. I ukidaju sve njegove funkcije. Predsjednik Jugoslavije, predsjednik partije, maršal Jugoslavije. Ništa od toga više poslije toga ne postoji. Kad on umire, za 25 dana Veselin Đuranović devalvira dinar, čemu se Tito protivio, eto kad toliko je prošlo 25 dana i idu dalje. Međutim, narod želi Tita. Plače kad on umre, ne zato što su prisiljeni, nego zato što pretpostavljaju da je otišao njihov zaštitnik, koji je primio Dragomira Katića, oni to ne znaju, ali znaju da masu ljudi, on je ne odgovarao i slao novac, slao peniciline ljudima kad su se žalili da nema, dozvoljavao ovo ili ono lično. Narod, hoće novog Tita. I kad se pojavi Slobodan Milošević, a onda Ante Marković, to je kod velikog broja ljudi bio novi Tito. I u tom kontekstu, međutim, sistem više nema mjesta za novog Tita, ne dozvoljava novog Tita. Zato što sistem funkcionira na principu čiji je taj novi Tito. Jer Josip Broz nije predstavnik nijedne republike, nijedne nacije. On je ima revolucionarni legitimitet, obogotvorenje izvan sistema. Ali Milošević to nije i Ante Marković nije, niti itko može biti. Tako da zapravo mi imamo jednu situaciju u kojoj sistem pobjeđuje, ali iz današnje perspektive izgleda da je ta pobjeda pirova sistema i da je u sjećanju ljudi, mnogih ljudi, Tito ostao kao neko ko je preživio sistem i čija je popularnost i sjećanje na njega mnogo danas pozitivnije nego što je sjećanje na sam sistem kao takav. Ali to je jedan fantastično dobar, ja mislim, slučaj za taj odnos
između vladara i naroda. Ja se sjećam kad sam bio u kancelariji Ive Josipovića i tim ću završiti, on je smatrao da ljudi od njega očekuju svašta, da on ne može ništa. I onda šta je radio? Onda je noću išao na Facebook i na Facebooku je pričao s ljudima. I ti ljudi bi svako jutro, bi imali 5 ljudi na porti ili nazvali, koji su rekli, meni je predsjednik rekao to i to. Mi smo rekli, kad je rekao? Rekao je na Facebooku. Sad naravno sistem ima pravila. Naprimjer, on je rekao nekome slikaru da će mu doći na izložbu, jer ga ovaj zamolio, doći ću. Ali sistem ima pravila po kome kaže, ne možeš ići ti svakom slikaru, jer to je opasno, to je korupcija. Njegove slike će vrijediti više, on će dobiti publicitet. Možeš ići samo ako mu je to dobio državnu nagradu ili ako mu je to neka obljetnica 50 ili 20 rada ili nešto tako koliko radi. Ali mi nismo mogli kao sistem, mi nismo mogli reći ne, jer naš šef je rekao njemu direktno, on će doći, on je narušio sistem, narušio je pravila, kompletno. Jel? I to ja mislim da je, zato u tom smislu je ta studija iznimna, ali je također i indikativna za daljnje odnose između vladara i naroda. Profesor Joviću, često se koristi, ja to se pripisujem za nekoliko ljudi da su rekli, ne bi sad rekao, možda vi znate baš tačno ko je, da ne citiram, a to je ona izjava da je malo onako i cinično, da je tragedija Jugoslavije u tome što je Staljin umro rano, a Tito kasno. I da, jednostavno da je Staljin poživio, a Tito umro ranije, možda je bilo drugačije, ali ipak, da li se slažete da je Tito umro dovoljno rano i da je prešao na neki način posle satanizacije, jednu vrstu čak i pop fenomena, da je totalno mistifikovan, dok je Jovanka umrla kao realna žena, da je Tito doživeo slom Sovjetskog saveza i raspad Jugoslavije, verovatno bi završio ako to Živkova možda u kućnom pritvoru ili bi se Dačić i Rasim Ljajić brinuli o njemu, to bi kao neki realan, a ovako isto umro možda na vreme da bi se spasio tih stvari. Znači, taj protok vremena je možda interesantan, da mi pokušavamo jedno vreme da objasnimo mehanizmima drugog vremena, a to kada pogledamo, primjer, ja sam nešto radio 3 velika sportska događaja, na primjer, u 3 bitna centra Jugoslavije, to je Mediteranske igre u Splitu, kada je otvoren Poljud, ili Univerzijada u Zagrebu, Olimpijada u Sarajevu, i kada pogledamo samo Poljud, kako je prošao sve faze, od jedne fanatičnog jugoslovenstva, suza za Titom, do nečega što je sasvim bilo u drugom kontekstu, a to je bio čist nacionalizam. Pa teško odgovoriti na ovo pitanje, mislim, spomenuli ste Jovanku. Jovanka je recimo tipičan primjer. Odnos prema Jovanki je zapravo osveta sistema nekome koga su oni vidjeli kao opasnost i ta ideja da su oni pokušali njega razvesti od supruge, čemu se on suprotstavljao, pokazuje ograničenja njegove moći i to je bila ključna bitka za njega, je to bila ključna bitka, jer ako oni uspiju u tome da ga razvedu od Jovanke i Jovanku zatvore ili ubiju ili ne znam šta drugo, ne? A takvih slučaja je bilo, nakon Maoove smrti, mislim, njegova supruga je bila zatvorena u tome, on je vidio destaljinizaciju svojim očima, znači vidio šta se može dogoditi nakon smrti velikoga lidera i vidio je što je na njega jako utjecalo način na koji se je završio Kennedy i kako je završio Hruščov. Recimo, moja interpretacija, recimo, pada Rankovića polazi od toga. Ja mislim da je pad Rankovića direktni odgovor na ubojstvo Kennedyja i smjenjivanje Hruščova. Zato što Tito to gleda 63. i 64. i kaže, čekaj, ovo Kennedy je ubila duboka država, tajna policija, to je nemoguće da se tako dogodi. A Hruščova su smijenili njegove partijski drugovi koji su jedan dan došli i rekli, izvini druže Hruščov, većina je protiv tebe, doviđenja. I kad vi povežete to da je jednoga ubila tajna država, drugog partija, onda dobijete Rankovića. I onda dobijete to da on kaže, ček malo, pa će sad meni to dogoditi. Mislim, to je nemoguće. A on je vidio šta se događa, da su Stalin čim je umro, dakle je došla destalinizacija, isto se kasnije događalo sa Maovom i drugim. Jel? Dakle, to je, ja mislim, bila ta važna stvar. Jel? Dakle, odnos prema Jovanki u velikoj mjeri bila osveta tog sistema nasuprot njemu. S druge strane, ja sam u knjizi napisao, gledajte, to ne znači da je Tito bio nemoćan potpuno. Iako ga, recimo, Svetko Kovač u ovim svojim, recimo, i u padu Rankovića, a naročito u Jovanki, zapravo prikazuje na temelju dokumenata. On je imao uvid u dokumente koje vjerojatno nisam imao također, jel? Dakle, još uvijek. On ga prikazuje ipak na tragu ovoga što ja pišem. To znači nekoga koji je bio u stalnoj borbi sa sistemom i koji je morao sa njima trgovati, biti jako, jako oprezan što mu se događa ukupno i oslanjati se na narod i čim to više nije bilo moguće, onda je njegova moć sama slabjela.
On je, da budemo pošteni, znači on je bio moćan, ali ne svemoćan. Ja bih to rekao osnovno. Jel? A sistem ga je zapravo pretvarao u svemoćnog vladara koji se više nikad... I godio mu je njegovoj teštini staračkoj, dakle da je on sad neponovljiv, da se više nikad neće roditi niko, da je on u ustavu, niko drugi nije, da je on... znači, ali on, malo je pogrešno reći da on nije razmišljao o Jugoslaviji nakon sebe. Znate? Jer on je prvo tražio nekog individualnog vođu, koji doduše ne bi baš trebao da bude jasno određen i tako, a onda je kasnije se odlučio za kolektivno rukovodstvo, jel? Što je zapravo odgovaralo i tim republikama i pokrajinama. Osim toga, problem kojega su oni imali u jednom momentu je ono što Jovan Mirić piše odlično u svojoj knjizi iz 84. Sistem i kriza, a to je da se Jugoslavija ne može graditi na strahu jednih od drugih. I niti da je moguće sagraditi Jugoslaviju i održati je na principu, ajde da spriječimo druge da nam učine zlo. Samo to. Znači, mi znamo da mi ne želimo dominirati, odnosno mi želimo dominirati, ali mi ne možemo dominirati, niko od nas. Ali moramo sve učiniti da niko drugi ne dominira nad nama. A to je u jednoj zemlji u kojoj niko nije većina, nego su Srbi najveći sa 36%, nemoguće. To je jako teško postići. Takav je sistem nemoguće probiti čak i sa demokratijom, zato što čak i u toj demokratiji bismo opet imali koaliciju nakon toga, dve republike protiv treće ili protiv tri ili kako. Znači, u tim okolnostima to je sve skupo bilo prilično komplicirano. Ali on je ipak pokušao ostaviti Jugoslaviju iza sebe kao... I 10 godina je to funkcioniralo, to predsjedništvo Jugoslavije nije se raspalo, mislim, dugo je to trajalo, da su oni ipak nekim konsenzusom uspjevali postići neku vrstu alternative. Ali ukupno gledano, problem, ja mislim, veliki je bilo to nepovjerenje u državu i nepovjerenje unutar države jednih protiv drugih, koje su generirale političke elite. Dakle, mislim, prije svega, tu ne smijemo amnestirati Savez komunista Jugoslavije. On je postao izvorište i nacionalizma i izvorište tog nekog straha jednih prema drugim i izvorište nekog osjećaja da možda ne treba raditi više na integraciji, nego treba ojačati republike, pa vidjet ćemo onda kasnije šta će se dogoditi u budućnosti. Evo, ja ću postaviti profesor još jedno pitanje, pa poslije možda iz publike to neko želi, a to je malo jedna interesantna stvar. Britanski istoričar Taylor je rekao da je Tito vladao kao posljednji Habsburgovac, nivelisao je federalne jedinice da bi se on postavio kao arbitraran centar moći, ali, na primjer, neka stranci možda bolje vide stvari. Ja sam čitao Majka Ignatijefa koji kaže da je Tito jeste blokirao Srbiju, da je nivelisao na nivo Hrvatske, ali da je s druge strane dobar deo egzekutivne vlasti dao svojim lojalnim Srbima iz Bosne i Hrvatske. I koliko je s te strane, često je to opšte mesto, da je s jedne strane blokirao, ne znam, srpski element na Kosovu, ali ipak migracije pokazuju da je ojačao srpski element u Vojvodini. Naprimjer, i kakva je pozicija Vojvodine bila u Jugoslaviji, u smislu da je ona bila malo kontroverznu poziciju imala, ali s jedne strane postoje neke analize koje vi vjerojatno znate da je Vojvodina mogla da se u nekim elementima parira čak i Sloveniji. Pa, gledajte, prvo oko te Srbije, mislim, i svega toga, znate. Tu postoji ta teza o tome da bi u Srbiji bilo bolje da je 18. ostala nezavisna i kao Srbija ili da se proširila u obliku neke, recimo, veće Srbije. Dejan Đokić kaže svaka velika Srbija bila bi isto tako multietnička kao i Jugoslavija, ne bi se moglo izbjeći. A Srbija nije imala vremena, niti volje, niti plana, možda niti snage da integrira kako treba do kraja u jedan politički narod i ovo što je dobila prije Jugoslavije. Dakle, Kosovo, jednim dijelom Sandžak i Makedoniju. Dakle, nije vodila politiku nasilne asimilacije ili protjerivanja stanovništva. Dakle, u tom smislu je pogrešno Srbiju tu sad stigmatizirati kao zemlju koja je najgora, da etničko čišćenje ostaje. Ništa od toga nije bilo tačno. Vladan Jovanović o tome odlično piše u svojoj knjizi Neuspeh jedne propale integracije, tako se nekako zove, gdje on kaže ništa od toga nije bilo, niti jednostavno nije bilo ni vremena, mislim, ona imala jako malo vremena prije nego što je postala Jugoslavija, dakle, tu je bilo jako kratko vrijeme da bi se bilo što napravilo, ali čak i kao Jugoslavija nije provodila mjere razmjene stanovništva, nasilne razmjene stanovništva, premda je bilo tih ideja i bilo je i tih akcija nekih, ali ne tako kao što su Grčka i Turska, recimo, posle stvaranja država pa da istjeraju sve ostale i da rade pogrom, uključujući do 53. zadnji u Istanbulu gdje sada te manjine nema uopće. Ili Grčka čak, mislim, Solun je, Mark Mazauer piše, bio grad koji je u 20. stoljeću bio muslimanski i jevrejski, pa tek onda
pravoslavan, sada nema više traga ni muslimanima ni Jevrejima tamo. Dakle, to je jedna takva radikalna bila akcija koju Jugoslavija nije radila u odnosu na svoje stanovništvo. Iznimke tu u tom smislu su naravno Nemci nakon Drugog svjetskog rata, jednim dijelom Italijani. Ne Mađari i Albanci, to ima uzvorište u socijalističkom karakteru Mađarske i Albanije. Da su one bile kapitalističke zemlje, isto bi se to dogodilo sa ovima, ili da je Italija bila komunistička, imali bismo sve Talijane u Hrvatskoj i pokrajinu Istru, vjerojatno, ali nije se dogodilo. Jel? Znači, prema tome, to je bila jedna stvar. Ja mislim da su srpski nacionalisti su dosta nefer prema Titu, malo je reći, ali jesu, zato što oni ne priznaju u krajnjoj liniji to da je on obnovio srpsku državnost 1945. godine. Aleksandar Karađorđević je nakon 1815. prvi puta ukinuo političku jedinicu koja se zvala Srbija. I to mi moramo priznati kao takvu. Ona nije postojala od 1918. do 1945. Tito je vraćao nazad, daje joj status naroda i status države. I prema tome jednako tako sa pravom na samoodređenje kao i sve druge jugoslavenske države. To što je ta Srbija manja nego što je bila zamišljena Srbija, nepostojeća u doba Jugoslavije, dakle nema Makedoniju, nema Crnu Goru, je isto to napravljeno i sa Hrvatskom. Hrvatska je Narodna republika, Socijalistička republika Hrvatska je manja nego Banovina. A da ne govorimo manja nego NDH. To uopće nećemo u to ulaziti, ali je mnogo manja u tom smislu. Dakle, tu je jednu i drugu stranu je na neki način teritorijalno gledano smanjio. Druga stvar, pozvat ću se tu na Dušana Bilandžića, imate ga ovdje u knjizi. Ja se sjećam njegovog predavanja, bio sam na 3. godini fakulteta, on je predavao političku povijest Jugoslavije i rekao je, ja nisam nikako razumio šta je tim Srbima bilo da su oni išli raditi Jugoslaviju. Šta je to njima trebalo 18. godine, bili su pobjednici, mogli su šta su htjeli, šta su. Dok nisam došao u Beograd i to rekao svojim kolegama istoričarima ovdje, onda me jedan od njih doveo do Kalemegdana i rekao mi, gledaj ovo, jel vidiš ovo preko puta? To je bila Austrija. Dolazi 1. decembar 18. Austrija seli 500-700 km koliko na zapad. To je naša pobjeda. I mi prvi puta slobodno dišemo. I prema tome mi smo to shvatili kao pobjedu i kao kompenzaciju za naše žrtve i smatrali smo da nema toga u toj Jugoslaviji koji će to da oduzme nama i da nam negira i ni pobjedu ni žrtvu koja je bila veličanstvena. Dakle, za Srbiju kao tako. Mi smo to doživjeli kao našu pobjedu. I u tom smislu je to imalo jako mnogo smisla i teško je reći da neko Srbima dominirao bilo u Kraljevini Jugoslaviji, bilo u socijalističkoj Jugoslaviji. Što se tiče dva glavna nacionalistička cilja srpskih nacionalista. Ja ne govorim da sad me razumemo nacionalizam, jer za mene ideologija kao svaka druga uopšte nemamo odnos pozitivan i negativan. Nemojte misliti da sada to ne govorim nešto nužno negativno prema tome. Jel? Mogu kao građanin, ali ne kao politolog. A to je svi Srbi u jednoj državi, što je ostvareno u Jugoslaviji i što je zadržano i u socijalističkoj Jugoslaviji. Ne u Srbiji, ali nikad nisu ni bili u Srbiji. Srbi iz Hrvatske i iz Bosne nisu nikada bili u Srbiji, nego su bili sa Srbima u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, odnosno Kraljevina SHS Jugoslavija. I drugo, Kosovo u Srbiji. Mi sad možemo reći ta autonomija je ovo ili ono, ali ajde sad napravi to, ako možeš. Bez Jugoslavije i bez Tita. Ko ti sada to sprečava? Dakle, ta dva fundamentalna cilja, Kosovo u Srbiji, svi Srbi u jednoj zemlji, je održano u socijalističkoj Jugoslaviji. Na način koji, ja sad ne ulazim u to, koji je mogao biti i drugčiji, koji je možda i trebao biti drugčiji, koji sigurno nije smio uključivati ono što naziva Ristanović albanizacija Kosova, istjerivanje i protjerivanje Srba i Crnogoraca s Kosova, za što nitko u Jugoslaviji nije imao razumevanja. Niko u Jugoslaviji se nije slagao s tim da Kosovo bude republika. Ni jedna republika. I da se razumemo, 1991. godine kad Kosovo proglašava nezavisnost, niko od jugoslavenskih republika je ne priznaje i ni Badinter. Upravo suprotno, konfederacijski plan Hrvatske i Slovenije podrazumijeva konfederaciju 6 država, ne 8. Hrvatska sama govori o tome da treba imati 6 država, a znači Kosovo nije uključeno u to. Jel? Dakle, ja mislim da je to malo nefer interpretacija. Vojvodina za kraj. Vojvodina je trajni dobitak Jugoslavije za Srbiju i Srbe. I druge koji tu žive, ja sam u to prilično uvjeren, premda naravno to što se dogodilo nakon Drugog svjetskog rata sa istjerivanjem Njemaca, što je bilo sastavni deo opće antinemačke politike nakon rata,
i jednim delom Mađara do nekog određenog momenta. To su stvari koje ne treba zanemariti i treba priznati u mračne strane, ja mislim, tog sistema u krajnjoj liniji, posebno brutalne obračune koje su se tu dogodili nakon toga. Nisu bili samo prema njima, bili su i prema Hrvatima i Srbima koji su bili politički protivnici na Bleiburgu i drugo, za što isto imamo objašnjenje, ali dobro, pustimo sad, to nije tema. Vojvodina je ostala u Srbiji i sve drugo što je došlo u Srbiju u Jugoslaviji je ili otišlo ili de facto otišlo. Dakle, i Srbije iz Hrvatske i Bosne, koji više nisu u istoj zemlji, i Kosovo, i Makedonija, i Crna Gora. Dakle, različitim tim fazama. Znači, to se desilo nakon Jugoslavije, raspada Jugoslavije. Nije možda fair kriviti Jugoslaviju za to, ali ok, možemo o tome razgovarati koliko su preduslovi Jugoslavije doprinijeli tome. Vojvodina je jedina jugoslovenska federalna jedinica koja je bila ispod 100 po kriteriju bruto društvenog proizvoda per capita 53. a 89. je završila iznad 100. Znači, od 90 na 114. Dakle, koja je napredovala u toj Jugoslaviji, kao što su napredovala Hrvatska i Slovenija. Oni tvrde sada da to što su davali pomoć drugima njih oštećivalo. Kao što ne oštećuje ni Francusku ni Njemačku što daju pomoć afričkim zemljama. Bogate se na tome. I Hrvatska je skočila sa 120 na 140, a Slovenija sa 140 na 210. Imali su koristi od Jugoslavije. Kosovo je palo. I Makedonija i druge, a ove ne razvijene republike Jugoslavije. I osim toga, ja bih rekao da je taj model nekog tolerantnog društva u Vojvodini ipak u najvećoj mjeri održan, i to govorim kao neko ko dolazi iz Hrvatske. Usporedite Vukovar sa Suboticom, recimo. Pa ćete onda vidjeti, recimo, u sadašnjim okolnostima zapravo taj multietnički karakter. Ja u knjizi navodim ovdje koliko je bilo, recimo, škola i razreda koji su na jezicima manjina, koliko je bilo publikacija, koliko je bilo radio stanica, koliko je bilo mogućnosti za te manjine, u krajnjoj liniji ono što nikad u demokratiji ne bi imali, a to je da imaju svoje političke predstavnike na najvišem nivou. To da vi imate Albanca, predsjednika Jugoslavije, Sinjana Hasanija, i šefa partije, i šefa omladine, i mnoge druge, to je bilo nezamislivo i jest nezamislivo u većini demokratskih zemalja do danas. Jer demokratija to ne može stvoriti. Može stvoriti samo neki privilegovani sistem u kome lojalnost prema vladaru i njegov odnos prema tebi kao lojalnom može unaprijediti tvoj status bolje nego da se oslanjaš na volju građana i volju naroda. Tako otprilike vidim Vojvodinu. Što se mene tiče, to je to. Hvala.